Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Simpul lolo ibaca-baca cifemang papasana tamatori olota. Mailo tompo kapala. Angkato papasana tamatoi makada. Nareko tompo ni deceng na ribone compak ni tomalindungi ritana soy. Engka kapala lopo mompo ri patonang. Manang ugi masue ri pulau lain. Ri Sumatera, ri Kalimantan, ri Jawa, ri Ambon, ri Iriang, ri Malaysia, na ri paliisu manang lau ri tanah ugi. Kapala ero compai nareko maju ni tanah ugi. Mancaji kota ni kampung-kampungnya. Mata aja ni lalangnya. Nasabak lampu listrik. Melenyu lalangnya pada bolai. Wedi rilewuri nasabak ri aspal pole ri watampone matteru ri bajoy latu ri tasi makku koe mat dupa ni amajunge lecek toni pasae ri watampone lau ri macege ri bangun toni masiji barue nakia tega ni kapala ri apa sengange majepu kapala ero tania kapala besi pada kapala pelni. Tania aju pada kapala pinisi buna tobirae. Tania to pada kapala feri engkai ribajoy. Ia kiai kapal ero buna puang Allah Ta'ala. Tonangenna to putih nongkinongi si bawa wawanna. Ia nero melo compa na tonangi tawe lisu ri pangadereng bone ugi. Ia kapal ero safinatun pada purai natonangi Nabi Musa alaihissalam si bawa atanna puang Allah Ta'ala riasangi rikorangi abdan surah Kahfi ayat 66. Kapal ero sini risebu ritau tonangi napa madeceng larina jopana. Pedek mega to tonangi pedek mega to tau seboi kapal ero. Riasangi safina atau kapala riweret kada wahyue pada dari ada papasangi yang itu waramparang asugireng ibaratna tanah bola tanah ulawang perak tonat-tonangeng olok-kolok doi riaseng maneng ritu safina rikorangi malabie ya tosi riasengi tanah ugi ina ritu pangadereng ugi ada eri tanah ugi ripaturungi riolo rito manurungi. Jadi betuan apa pasengi makeda. Kapala ripalisu ri tanah ugi. Ian ritu waramparang napakat. Paramparang napake dalek kiange ngeki puang Allah Ta'ala. Waji riatoro situru amulanna ada miro riolo. Yeritu situru ada na selange. Turu narampe puangi rikorangi melebihi makada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Endrenge iya ripake dalek kangengi menandro. Sini nabalancai saisana ri agamai puangi. Surah 2 ayat 4. Dilalana surah Kahfi engkato iruki makada. Atuni zubarul hadid. Mereka main besi tasi polo-polomu. Surah 10 arwah ayat 10 nafi itu. Ia riasangi besi tasi polo-polo ri ayawe. Ia ritu ulawang perak. Ia rega waramparang asugireng. Ia romatu ripat dempungeng. Ribu tempo palawa pole rigawanna atau putih nongkinongi. Si bawa Ya'juj Ma'juja. Rilalanna kurangnya surah Kahfi ripakasengi tau putih nongkinongi ritajangi. Nasabak Zulkarnain atau matapi walie. Ia muto tembok rirampe ri surah Kahfi riasangi kapala melo tompo matu. Ia kiai macahoro rirampe rikorangi makada.
lopinna Nabi Nuhum nasaba ada papasa riasange putih nongkinonge ripatala ritoi Nabi Nuhum madua melo tompo ricapa watu mebu lopi atau kapala napatona manangi tomatepe matu barak salamai pole rilempena pole rirempenna pangaru nawesue rirampaurange sibawa nawesu sahwae karena lempena karena lempena pangaru waramparang sibawa syahwae malirangi telengangi rupa tawe matu ricapa wetu mamuare papa katajange mancaji api kiriseng madaicengi ri sele suraku umma selang ugie barak rilolongengi sipati roang longenge pole ripang mampatcaji amin makuni royolo tanapodo engka manfaatna sele surang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.